Bismillah deb. İşte başlaylı. Bismillah deb. Çöp baştalı tuğanlar. Preslerdi görüp ataslar. Orup atkanlar var. Az yolun boyunda leç. Preste atkanlar var. Ayıldağı jaşoo baştaldı. Hazır 4-7 menen жүктөйүн деп келдим азыр. Birden hazır 5 жүктөй. Bismillah. Dayar материалдар өзүбүздө калды. Тиеп атканды жебей калдым азыр. Тиеп бүтүп кетти азмы. Чөпрес. О, жыян бар. Айда жыян бар. Айда жүк менен любой жерде өтүп кете беребиз. Кушагам кетип атат. Азыр ака. Тунубай калды телефонда. Bismillah деп туттук болду. Айылда чөп башталды. Деп го. Чөп керек дегендер байланыша бересиздер. Номерими описание жазып коюмун, түбүндө турат. Кудаңыз чөп сатыла турган чөптөр болсо алабыз, сатабыз. Главное шеттерин эсептесеңиздер. Даже үйгө чейин алып барып берет. Açının çöpleri. Tırmo biraz kalmıştığına geliyordu onlar şavlar, aptallar. İki tırmonu bir pres patlaşık şaştığına oldu. Gördün mü? İki bette iki tırmonu zınkıldatma kapalı. Hani koyacağım geliyordu maşallah. Kol jеңилдеди. Murda uşeler kol menen çağıp durup çalakıt dep sürçüle kıldığı gözde ettim. Azem Kudayga şükür. Bu arada o teknikan zaman olup etti. Porter kızmatta dayar turат azır. Büsse baştayız. Az onu arjaqta şeyiz. Ondan keyin mına özüm koçum. Qancha adamlar var, qancha adamlar çekecek. Sağlıklar öte boptu onları. Qarаңыздар. Çalgını qarmay qaldık dönme. Çalgını вообще qarmay qaldık. Jaşo'nun жеңилдегенин qarаңыздар. Azal bir alsan çok geldik. Koşa gitken var, alan gitti. Ayıldağı Jaşo. Kaytangda olmadır dozun geledi atla. Açık var o şansı. Ayakta orup açan. Buyursa Levi'larda kıltağız tuğanlar. İki reis taşta уже üçüncüsüne geldik hazır. Şunday oldu. Özümünçe saat уже заказ которуп кондуруп болду. Алар газ алып барган газ мүчүк болуп атат азырчы. Эми өзүмкө калаган малды кылып алам деп, калаган малды шарт жеткизип берем деп. Азыр менен чыккан паптыйларды уруп атам азыр. Айылда жашоо ушундай болот. Баку палван деп атат, абрашка. Evet, eşik açıldı. Ayda ayılda жұмыштар істермен беріп тұрайын. Пресс ырытқанды сағындыңыздар бі? Пресс ырытқанда. Оны келеді әте. Оны келеді атқа бері көзді өлі. Қаяғына бай өткен мәмі. Ne kadar yaşayız. Cibimi siz üstüne çıkar aga. Çeç bir aga. Üstüne sağızma cipleri şaşır çeçiveri. Ayağına bayladın mı? Baylagan cipten tuğal mı? Baylagan cipten tuğal. Ha neredeyken? Şatmaya turşu bir desin. Turşkan'a göz yeter. Şattı koyup çıkmadım.
Ушумен тырып чыгып кетсеңиз. Мына балон жарылып эле самарезине жамап атам өзүмө. Оке досум кызматта мына. Кармай досум бу? Болду мына. Заказ катап койду. Шембе аткандар мына чабанын портери. Нон акса жел чыгып кетти ошол жерге. Самарезин катырып койткандар. Жүрө берет булар. Не? Кана? Жоқ, еш бәле жоқ. Кыргыздар ушундай бите. Самарезин тыгытып түкүрүп коет болду ондар. Ошондой иш болду берет мына. Бүттү. Желди алып иштей кыларыз. Оке досум отурат. Жанар Акжолтойм балонго самарез кирип кетти да. Азыр ошону алып бияка оңдоттабыз устага. Жанар Акжолтойм. Мен бир нерсеге сүйүндүм. Бишкекте 10 күн жүрдүм, 10 күн ичинде канча жерге барып аттым. Ошончо жерден күндөй ушул жерге келгенде бул мени өтө сүйүндүргөн да. Машалла. Түнү келдик. Анан жана жел чыгып кетти ошо, чөп ташып атып. Күндүн батып атканын караңыздар. Кандай сон. Ого, жол. Жол кандай болуп кеткен ошондо мен түшүнбөй калдым. Ой, бисмилла. Жолду оңдоп коюш керек экен. Жолду оңдоп коюш керек экен, туугандар. Кечиктүү көрбөсө болбойт окшойт. Жана салып бет алып кетебиз. Бала чаңдат го. Не Карола де, не дейт мына машинаны? Коргулду го, коргулду. Коргулду.